Ini P1H no. Niwan nasionong Jalupet. Jelapat habis jantiang. Oi, Jalupet is Jantia. One bit strong jenis bibi selong. Okay. P1 bit seni kan nasional. Oh, ngiwan baik ngadu nasionong seduk sini. I ikum dia kena film joki. Kayak jingi itu. Ke film te kalong tip top baik ngadu ka videografi, ngadu ki rukom acting, jom ki nong isim benta baik borok. Bat ka ya ke dialog mo. Ke dialog te ngim poi berkat. Bab tambah ki joki mahaban keren ke dialog. Agan ni ke film. Kumba ka kerteng hi ka film. But i Rimika rekar tidak iyo. P1 du istilahnya. Okay. Rimika. Actress. Itu baik actress Rimika. Oh, terus oh, ka hukum acting ka actress lu kedai ka top kelas ni ka biang hinudong sudong Eh kerja senang bakulap apa kado do atau kerja senang. Iya buat kiri bah last part kan kiri bah. irki bha ngirki bha te gitu ka karukom ke tu karaki kamdam re ka tu bakren uslat ubang joki tangba ndere bong bakren bo namar bo umla ban kren mo tu flip tangba ngirki bha te gitu hi ka swa ban kut tangba ke jingirki te ngiyo ndu basdang bat du bukut hi jang ke film nya rakhi bha ka Tapi lek final senang ni tim. oh ngi te ngin lek phai no Ya boleh mana senang. niwan sangut Oh. Tuan kenang pun pejin ke film. niwan kenang ban pe jigene ke film Setelah kena cibur, kenang dulu. ngakerteng marson sama Kena cibur kan.